Od davnina u ovom kraju prepričavaju se razne legende i priče, od nastanka jezera do aždaje koja u njemu živi. Gosta iz Slovenije koji se bavi ronilaštvom zatekli smo kako istražuje jezero. Ja sam inače iz Škofje Loke. Odakle ovde? Kako da? Odakle ste danas ovde? Sad ako mi pita, znam da je samo tu par kuća dalje, ali ne znam tačno kako se zove. Imate nekog prijatelja ovde? Ja, imam komšija. Komšija je tu, sused, kao što on živi isto u Škofji Loki. On dolazi tu, onda je rekao, ja sam vidio ove snimke od ovog jezera i došao da vidim. Prvi put ste na Semetoškom jezeru? Prvi put, ja. Recite mi, malo pre smo videli da ste ronili. Legenda koja postoji ovdje i kruži kaže da jezero nema dno. Recite nam na kojoj dubini? Ja mislim da ova legenda, dobro, nešto sam čuo, ali dno ti je tamo 4,7. Ronio sam recimo 10 minuta, ali ima dno, dole puno mulja, ove grane u drveta. A bio sam ispod ovog kao taj otok što pliva gore. Ovo je interesantan, no, sam zarašćeno, tako da ovo je žar da vidiš to. Bavite se ronilaštvom, što možete da kažete za ovo jezero? Dobro, recimo jezero kao jezero sad malo je vidljivo slaba, recimo pola metara. Ja ću reći, to je slično kao na Blejskom jezeru gdje sam ja član ovog društva za ronjenje, ne? Tako da, dobro, za mene je u redu, no? Za nekog ne bi bilo. No? Ja. Jer pošto se slabo vidi, imaš osjećaj, neki kažu kao klaustrofobija ili to, dobro, ja nemam problema sa tom. No? Tako da, meni je bilo u redu. Možda malo ovih pijavica što je, ali to se ide uz vodu.